مسالكên welatê Kurdan Ibn Xordezîbe û Ibn Cafer. Belgeyên erdnîgarî di dîroka Kurdî de cavkaniyeke pir giring e. Tevî agahiyên erdnîgar gelek agahiyên dîrokî jî de têde hene. Navên lê hatine kirin jî gelek bûn: mesalek û memalik, zanista herêman, nûçeyên welatan, rojnameya welatan, ferhenga welatan, pirtûkên geryanan û her wekî din jî gelekin. Rêbaza pesendêrî li ser van çavkaniyan serketiye. Geriyan van û erdnîgarî van e dîtin an jî tiştê bihîstine û an jî xwendine bingehgirtine. Hewdane gowê bi zimanekî pesendêrî cihên lêmane pêşkêş bikin. Gelek navendên şaristanî ji bajar e, bajarok û gund dane nasîne û hin rewşbûn di derbarê jiyana neşte cihên wan daran di gelek waran de û di derbarê avahiyên wan weke koşk û navendên îbadetê, bazar, dîwarên derdora bajaran vegotine û her wekî di rewşa aborî û civakî yan wan de jî û yan jî agahiyên derbarê xweza û kaş û koşên wê de jî cem, kanî, gol, derya, çiya û geliyan ve dane nasîn. û an jî li ser avhewa û şînkahiyê û berhemên wan lawir û hin tiştên sorset de yên li wan deran û gelek tiştên din jî vegotina xwe dewam kirine û li gorî cûreyê pirtûkê û taybetmendiyên wê mijar tê guhertin. Kurdan û welatê wan ve jî bareke mezin ji wan pirtûkan girtiye ku ronahî daye ser gelek cih û erdnîgariya welatê wan. Jiyana wan a aborî, civakî siyasî, pêgirtên wan û hin caran jî têkiliyên Kurdan bi derdorê re û pevçûn û li hevkirinên wan axivîne. Berhemên bi navê mesalik û memalik ji bo danasîna erdnîgariyê bêngeheke destpêkê ye. Herçendî agahiyên wê hêsan e jî ku di destpêkê de tenê rêk û dorahiya di navbera bajar û cihên din de hewandiye. Her wiha jî hatin û çandiniyên wan, piraniya nivîskarên wan berheman ji geriyan vanan bûn. Bi armancên olî, rêveberî, bazirganî û her wekî din ji cihekî diçûn cihekî din. Hin ji wan geran jî wekî erk girêdayî desthilatî û rêveberiya wan bûn û hin ji wan geriyan jî ji ber xwe geriyan van dixwest bigere û cihê nû keşif bike. Lêkolîneran jî ew ger di kelepora İslamî de bi gelek beşan de li gorî erk û armanca gerê cuda kirine. Hin ji wan dîrokî, olî, zanyarî û piraniya wan geriyanan jî di heyama erdnîgariyê de bûn. Her wiha gelek armacên geryanan ên cuda jî hene. Wan geriyan vanan yên bi navê Bildanî dihatin nasîn jî gerên xwe di gelek berheman de belge kirine. Hin ji wan berheman jî heya roja îro jî windan e û agahiyên kêm di derbarê wan de di hin belgeyên din li ser vegotine hatine zanîn. Ji bo Kurdan û welatê wan ve her ku agahî ber belavin û gelek lêkolînên berfireh jê re divê. Pareke mezin ji wan berhem geriyanan hebû û yek ji kesên yekemîn ên pirtûkên mesalik û memalik nivîsîne Abu Qasim Ubeydullah bin Abdullah û bi nasnavê Bin Xordezîbe xwediyê pirtûkê mesalik û memalik ku di sala heysid û heştê û pêncê Zayînê û yan jî sala nehsîd û duwazdeh ê Zayînê de di hin çavkaniyên cuda de miriye û li gorî wan belgeyên Ibn Xordezîbe li Xorasanê ji malbateke ola wan zeredeştî ye ji dayîk bûye û paşê jî kalikê wî vegeriyaye ser ola İslamî û cihekî bilind di dewleta Ebasî de girt.
هەروەها باوی li ser tebristana başûrê derya Qezwînê Buwalî û ji ber karîbû heremên dîlin me têxebin serweriya Ebasîya xelatek ji Xelîfeyê Ebasî wergirti. Ev yek jî sedem bû got Ibn Xordadî be tîmareke baş bibîne û hêza wî ya zanînê di demên pêş de pêş bikeve. Li Bexdadê gelek zanistên cuda li kêlek huner û mûzîkê ku li ser destên mûzîkjenê bi nav û denge di serdema Ishaqê Musilî de xwendiye. Xwendina wî û cihê bavî wî di nava dewletê de hişt got ji temenê xwe yê biçûk ve têkeve nava xeta rêveberiyê dewleta Ebasî. Di karê peyamnêriyê de li îyaleya Çiyê kar kir got ew der cihê herî giring ê Kurdan e. Ev herêm jî di nava wilayeta bavî wî de bû û piştî demekê nediyar li Bexdadê û Samarrayê li cihê rêveberiya xilafetê bû rêveberê giştî yê peyamnêriyê. Ji bo Xelîfe Mu'temid ji kesên herî nêz bû got Xelîfeyê di navbera salên heysid û heftê û sala heysid û nod û duduwê zayînê de desthilatî kiriye. Firehbûna çalakiyên bazirganî di nava sînorên dewleta Îslamî û derveyî wê de û zêdebûna hejmara gerîna û rêwî û heciyan û kesên li zanistê digerin. Divêtiya rêk û mesalikan baş bizanî bin û pêwistiya got kesin hebin wan rêkan û derbazgehan baş bizanî bin. Herwiha kesên ku bi zimanê cuda dizanin. Vê yekê hişt got pêwistiyeke mezin çêbibe ku pirtûkên di derbarê mesalik û memalikên kerwanên li ser bêjahiyê û yên bi gemiyan deryan derbaz dikin werin danîn ku rawestgeh û pendeyan nas bikin. Girav û zanîna ka çilwan deran ji ber heman hene. Herwiha firehî û dûrbûna di navbera wan cîhan de çi qase bizanî bin. Ya din jî bi cihbûna li wir û paça têkomkirin çawa ye. Van rewşan hişt got Ibn Xordadî be berhema bi navê mesalik û memalik amade bike. Ev berhem jî ji berhemên din ên wê jeyî zamanzanî û dîrokî cuda ye. Dema ew di karê xwe yê rêveberiya peyamnêriyê de li herêma Çiyê amade kiriye. Ev yek jî di sala heysid û çel û şeşê zayînê de bû û heya dawiya jiyana xwe kom kiriye. Lêxuya ye ku pirtûk bi temamî negihiştiye me. Lêbelê beşeke jê ku rojhilatnasê Holandî Mikaîl Dîkoy Mikkel Jean de Goy di sala 1880 û zayînê de çap kiriye. Sala amedekirina beşa yekem ji pirtûkê li gorî texmînan vedigere sala heysid û çel û şeşê zayînê û beşê duyem jî sala heysid û heştê û pêncê zayînê. Gelek ernîgarî nasan di demên pêş de pirtûka Ibn Xordezî be ya got giringiyeke wê ya mezin heye bû bingeha berhemên wan. Ibn Xordezî be giringiyeke mezin daye dûrbûna di navbera bajaran û firehiya cîhana Îslamî û derveyî wê û ji ber karê wî diviya dûrbûna di navbera wan cîhan de bizanî be. û weke cara yekemîn tu li pirtûkê dinêrî mirov dibêje got ji bo karmendên hikûmetê hatiye amadekirin got bi hêsanî bikarîbin paçê kom bikin û wê belge bikin. Herwiha got bibe delîlê bazirganan di gerê wan de. Ji ber wê jî agahiyên di wê pirtûkê de di derbarê şêwazên deshilatiyê û aborî û malî ve ne ku di wê demê de xwedî giringiyeke mezin e. Ibn Xordezî be di destpêka pirtûka xwe de diyar dike ku pirtûka wî van tiştan di nava xwe de dihewîne. Nehada erdê û reftara afirandina li ser wê û qoblegeha hemû xwediyên wan. Memalik û mesalikên ber bi aliyên dunyayê. Herwiha gelek bajar û bajarok bi bîr anîne got gelek ji wan cih û warê Kurdan e. Ev jî li gorî gelek berhem û nivîsên cuda. Dîsa jî ew Kurdan bi navê wan Kurd bi nav dike. Ev yek di dema avdana aliyê Rojhilatê çemên Diclê û Firatê û bi taybet jî Hilwan. Ev jî dawiya sînorên tarîtiyê yek û piştî wê çiyan e û li wir qebîleyên Kurdan dijîn. Dibêje
کاری حلوان بجبارقا و کردان را جکاغسان هزار و 800,000. ابن خردزی بجی جی کسین دست پیکه گو زمین کردان بناف کرنه و پیوازم جی لگور شیروویاوی جهین کردان لهرما فارسینه. دیار دکه گو 4 زمن او جی زما الحسن بن چلوه و بناوی بازنجان تیناسین، یادن جی زما اردام بن جوانایه، یاد جی زما قاسم بن شهر برازه و بناوی کوریان تیناسین، یادن جی زما حسن بن صالحه و بناوی سوران تیناسین و جی شیرازه بقاسی 14 26 5 7 فرسخان دوره. فرسخ جی لگوری پیوانین دمانها 6 کیلومتره. هر وها ابن خردزی به هرم قردی و بزبدیه یا گو تیکلیاوان به کردان رهیه ببیردینه. دیار دکه گو او کوره یا لروجالات دجلیه. کوره جی گو پرجماریا ناوی کوره. مبستاوی او روپیوانا پشتی هرمیه. خودی فرهی و پاناهیه. باجارو گندو رساتیق و باجاروک بیوگری داینه. رساتیق جی تکاوی جی رستاقه. یعنی هرمین گو چاندنی او دار او بر لهنه او لدردورا باجارانه. هر وها دوی جبو کمبونا وان گنده او جهان باجاروکک یعنی ناوند و آنجی پایتخت و یانجی چمک و هر وها وان به هوه گریبده. تکینا کوریجی ده همان آسته ایستانده. یگو ده بلگین فارسی ده هاتیه بکار آنین. یانجی جبو بشک جی استان لگوری هن ارنگاری ناسان ده بناف کرن. ابن خردزی به جه قردی و بزدی جی دیار کریه گو دکوین باکور هرمین گریدای موسله و آنجی هرمین دکوین بندسلات یاوی او دبیجه لآلی موسله جباکور و قردی و بزدینه لور جیای جودی یگو گشتی آنوح لور راوستیای هیا. هر وها باجاروک جزیره یه بناوی جزیره بن عمر یعنی جزیره بوطان یانها گو ناوی جزیره کردان هاتیه ناسینجی و پاسورین یاگو کسین خواه جور بگشتیان دبن عراقی لینه. ابن خردزی به آقافتنا خواه ده درباره وی ارنگاریا وان جهان ده دوام دکه کو پشتیوان هرمان واره ربیعه و گندوارین وی بلد بعیربایا نسیبین دارا ماردین کورتوسا و گرک بناوی سنجار شنگالانها و سریکانی و خابور هنه و پاشه جی پشتیوار ربیع جعالی باکور و ارزن و میا فارقین هنه و بدوره بلد ترون گو جعالی ریوبرنه و گریدای ارمنیای و جپشت و جی جعالی باکور ولات ارمینیای و باجاروکن وی هنه وکه جرزان دبیل برزند و آرچیش خلات سیجان عران و هروکیدن. پشتی ویجی هرمین گریدای ریوبریا مدر لروج آوای وی هنه این وکه رها حران سروج بلیخ تلموزان و هروکیدن. هر وها هن باجار دنجی ببیرتینه و دبیجه. هرما چیا ماسپیزان و مهرجان قزق دکوین روجاوای لورا بچوک محکوفه او جی دینوره و ماه بسرا نهوند و همزان و هنن دنجی لینه. جبو باچه تی کوم کرن جی لدینوره 3,000 درهمن. فرسان جی جبو چیه آذربایجان، ری، همزان، ماهین، تبرستان، دنباوند، ماسپیزان، مهرجان قزق، حلوان و قومیسه وکه دین 300,000 درهم لسروان بلاف کریه. هرما اصفهان جی 8 فرسخان کو 17 رستاقن و ده هر رستاقه کی دجی 365 گوندین کفنن و پاچا وانجی 7,000 درهمه. او در عردکی فره او گلک آواهی لهنه و بایوی خوشه. هر وها ده درباره هرما چیا و دوربونا ده نافبر باجارین ویده ده آخوه و دبیجه که خواست بچه شهر زوره جه قصر شیرین حیا بدیزگرانه 2 فرسخان دمشه و جدیزگرانه حیا شهر زوره 8 فرسخن و باجار ویجی نیم ازراها
يعني نيفيريكي جمدائني حيا ببيت نار شيزي و جي قصرا شيرين حيا بحلواني 5 فرسخن و بشتيوي هرما حلواني حيا بمازري وستاني 4 فرسخن. د دربارê axaftina li ser rêka gor a çiyê wasit û ahwaz û faris de dibêje. Karê Şehrazorê û Samixiyan ew jî korek ji korên çiyê dikeve sînorê Tebristanê û Dar Ebazê. Geleha li çiyayê Tebristanê 1000 û 700 û 5000 dirhemin û ji helwan heya bi Şehrazorê 9 sekin û ji helwan heya bi Sîrwanê bajarê Maspîzanê 7 sekin. ji Sîrwan heya bi Smêra bajarê Mehrican Qizik 4 sek û herêma Maspîzan û Mehrecan Qizik 3000 û 5000 dirhemin û ji Hemezanê heya bi qem 47 fersexin. Ibn Xordezîbe di derbarê Sewad de dibêje şahên Fursan jê re digotin dil Îran şeher, hayê dilê Iraqê. Sewad jî 12 korin, her korek jî îstaneke. Tesasîcên wê jî yanî navçeyên wê 6 tesacin, yanî 6 navçe ne. Kore jî îstan Şaz Feyrûz, ew jî helwan ê 5 tesazîcên wê hene. Ji wan Feyrûz Qebaz, Çiya, Tamîra, Erbîl, Hewlêra Niha û Xaneqînin. Ibn Xordezîbe giringiya çaman jî bibîrtîne. Çavkaniyên wê jî diyar dike. Ji nava wan jî yêne ji welatê Kurdan derdikeve û yan jî yên di nava welatê Kurdan re diherikin weke Diclê, Firat, Zapa Piçûk û Mezin, Xabûr, Hermas, Cemê Ceqceqê, Res, Aras û gelekê din. Li ser çavkaniyê wê şaxên wê cihê tê re diherikin û cihê derbasî deriya dibe diaxive. Her wiha hin bajarên li ser kanarên wan çaman bibîrtîne. Çemê Firatê û li gorî şîroveya wî ji qalîqla dizê û di nava erdên Rom re derbas dibe. Ji gelek çavkaniyan tê û çemê Arsinas û Şemşat tevlî dibin û digihên Kemex û bi 2 mîla ji Malatyê derdikeve û tê çeplita heya digihê Şemsiyat gol li wir geştiyan radike û diçe heya digihê Sewadê û ji wir gelek şax jê derdikevin. Ji wan jî Sewada Bexdadê û tevlî Dicleyê dibe û hinek jê jî di nava Kûfê re derbas dibe. Bi vî awayî Sewadê derbas dike û li jêra medainan tevlî Dicleyê dibe. Çemê Dicleyê jî li gorî şîroveyên wî ji çiyayê Amed dizê û di nava rêzê çiyayan re diherike û ji gelek çavkaniyan hêza xwe digire, got ji derdora Ermînyayê tê û di beled re derbas dibe û Zapa Piçûk û Mezin, Nehrewan û Seratîn tevlê dibin. Çavkaniyên herdû zapan jî ji çiyayê Ermînyayê ne û tevlî Dicleyê dibin. Zapa Mezin li Hedîsê û Zapa Piçûk jî li Sin tevlî Dicleyê dibin. Çemê Xabûr jî ji serê Kaniyê dizê û ji Hermasê Ceqceqê hêz digire û li nêzî Beqirqîsya bajarokê bi serê nêzî Dêrazorê tevlî Firatê dibe. Çavkaniyên çemê Hermasê jî ji Tor Abidînin û tevlî Xabûrê dibin. Çavkaniyên Belîxê jî ên Zehban e li nava erdên Heranê dizên û li jêra Reqa Ewca tevlî Firatê dibe. Derketin û çavkaniyên Sersarê jî ji Hermasê û di Hedêrê re derbas dibe û tevlî Dicleyê dibe. Çemê Res yan jî Aras ji çavkaniyên wê ji Qalaqîlyayê tên û di Aran re derbas dibe û çemê Aranê tevlî dibe. Her wiha Ibn Xordezîbe çiyayên welatê Kurdan jî mîna Cûdî, Tor Abidîn, Şehrazor û her wekî din bibîrtîne lê tu şîroveyan di derbarê wan de nake.
تشتي بالكي جي أو جو كورتيك جي برتوكا الخراج و تشيكري نيفيسي يا أبي الفرج قدامى بن جعفر نيفيسكاري بغدادي زيدا كيريا أبي الفرج دصالا نحسد و چلو حشتان إيزاين دا جيانا خواج دستايا و جبسرايا لي لبغدادي مزنبويا دي دسبيكي دا جي نصراني بو و باشي جي لسر دستن خليفة عباسي المكتفي بالله دناف برا صالي نحسدو دو و نحسدو حشت بويا مسلمان أفجي لغوريكو ابن النديم دو برتوكاوي الفهرس دهاتية جو ابن النديم جي دصالا حزارو چلو ششي زاين دا كوچاداوي كريا ولغوري ابن النديم جي قدامى بن جعفر يك كسين جهشتي وروان بيج ويك فيلسوفين قنجي كاربو ويك كسين جو دواري زانستا منطقي دا إشارة بوانتي كرن جبلي برتوكا الخراج و تشيكري نيفيسيا قالك برتوكين ويهنا او برتوك جي خويايا جوجبو كارمدين بريفبريه و كاركرين دي ديواني و بطايبت يين باچه كوم دكن يانجي چاوديريا پيامان دكن هاتيا نيفيسين او دنافروكا ويدا خويا دبگو او برتوك دسالا نحسدو بشتو حشت زاين دا نيفيسيا لسر برتوكا ويجي وها هاتيا قوتن قدامى بن جعفر او برتوك لسر حشت بابتان دا بشكريا وهنجي دبيجن نهن هر بابتك جي مجارك جيادن جودا تيديا يا جي برتوكي جهشتيا روجا ايرو جي حشت انجي نه بابتان چارن دا انجاما خوندنا برتوكا قدامى بن جعفر دا ديار دبا قوي عراق كريا نافند ويانجي هرما مملكتا اسلامي والغوري تشتي هاتيا ديار كرنجي فرسان جيرد غوتن دل إيران شهر وبفي آوايجي ابن خردزيبا افناف ببير آنية ورقراوي يا زمان عربي جي غوتيا خويادبا غو دولة دابشي استانان بويا استانجي يعني هرم يانكور بيفا غريدايجي تسوج يعني نافچه وغاغو ابن خردزيبا نفسيا جهرمين جو قدامى بن جعفر لسرد آقفة حلوانة دبيجا حلوان و نافچه ويفا بينجي نافچه شاز فيروز قباد نافچه چيه نافچه اربيل نافچه تامرة نافچه خانقين و درباري پرچكرنين ريفا بريدجي وها دبيجا استانا شاز قباد نافچه حفت جي نافچه بزرج صابور نافچه چمي بوق نافچه كلوازي نافچه جازر نافچه باجاري كيفن نافچه رازانا جور و رازانا جير استانا خسرو شاز هرمز و نافچه وي ين حشت جي نافچه روست قباد شهرزور سلسل جلولا و چليتا نافچه زيبين بندنچين براروز و نافچه دسكري وستان أريندين كرد جو بينج نافچين ويهنا جي سي نهروان نافچيا بادرايا و باسكايا استانا خسرو صابور كوري كسكر و چار نافچين ويهنا جي نافچيا زندورد بزبون آلاستان و نافچيا جوازر استانا خسري شاز بهمن او جي كورا دجليا و هرمين وي چارن جي بهمن اردشور ميسان دست ميسان و هرما بن قوباز اف هرم جي لروجهلاتي دجلينا هروها هرمين روج آواي دجلي جي ددناسين و دبيجا لآلية روج آواي ويجي يعني دجلي هرمين فراتينا جوان استانا جور و هرمين وي چارن جي فيروز صابور مسكن قطري بيل أمبارو بادوريانا استانا أردشير بابكان جي بينج هرمي وينا جي بحر شير رومقان كوسي درقيتو هرما چمي چوبر استانا ريون پاسوار او بخوا زوابينا هرمين ويجي سيجي زاپا جورو زاپا ناوين و زاپا جيرينن استانا بحقابات جورجي هرمين وي ششن جي بابل خطرنيا فلوجا جيرين فلوجا جورين نهرين و هرما این تمرن و استانا بحقابادا ناویجی چار هرمین و هنه جي چپي و بدات سورا و بربسيما باروسيما و هرما چمي ملك استانا بحقابادا جيرين بينج هرمي و هنه جي
فرات، بادقلی، سلحین، نستر، روزمستان، هرمز. افجی ده انجاما چردکی ده جناف هرمین سواد درکته وکه مدیار کریه جی 6 توسجین 12 من جه کورا حلوان آزیده کری جکورا چیه گو 5 هرمن کم کر او جکورا دجله یا گو کتیه بریوبریا بسرای 4 توسج او جی هرمن بطای کتنه ده او آو لی بلاوه جوانجی ین طایبت گو 2 هرم لسر ریکا ریوبریا خراسانینه او جی جکورا بحقابادا جیرین هاتی استاندن و بویا یک جهرمین سواده دوی دمیده. 10 کور و هرمین وی ین 8 و 40 نافچهین وینه. خویاده به گو افدابش کرن بری هاتنا اسلامی یا هرمی ناوین وان و هابون. جبر وی گرنگی پرتوکاوی دناس کرنا ناوین گلک جهان ده گرنگه و به طایبت جی ین ناوین جدا لحاتنه کرن. هر وها شیوازی ریوبرنا وی جی ده دمین پیش ده و دابش کرنا وی هاتیه گوهرتن. او جگرنگی آوه پرتوکی جی گوته ده چیا چم ریکا نام برانه او دوربونا دنابرا جهین جدا ده درباز دبه او بخوشی دبیجه گو پرتوکاوی جبو نام بر او دیوانه برپرسی نام برانه گلکی گرنگه. هر وها جبو آرمانجن آبوری و لش گریفه هر وکیدن گرنگ داینا وی پرتوکی یا گلک جدیوانه گو روشا ولیت بریوه دبن و لگلک هرمین جدا جی گلک آگاهیه لسر ولات کردان دبیجه و ده گلک جهان ده دشبه یاگو ابن خوردسی به مسالک و ممالک وکه میناک آگاهیه ده درباره قردی و بزبدیده و کورا جزیره و در دوراوی و همانن هن روپل جبرتوکا خواه جبو چیا و بلنداهیان وی و قطان دیه جوان چیان جی ین گریدایی کردان دنابرا هرمین موصل و شهر زوری دنه و الگوری گوتنین وی درجاهیاوی 240 میلن. هر وها هن چیاین دنجی ببیرتینه وکه چیای نهاوند اصبهان اهواز جودی طور عابدین و گلکیدن. قداما بن جعفر لسر گلک جامان دا آخوه جی ین جوالات کردان دزین و یان جی تیره در باز دبن این وکه فرات و دجلیه ده درباره دجلیه ده وهاد بیجه. 5 هرم جی لی 25 لی هنه یک جوان دجلیه. دسپیکاوی بزیده تری 6 بشانه و پاناهیا 37 بشانه. بر بباشور و دچه باشی جی کیمکی بر بروجاوا و دچه او درکتناوی جی جکانیه که گو دنابرا دوچیان را نیزی باجار آمده درباز دبه. باسورین درباز دکه او حیات دگهیجه باجار بلد موصل او دناو بین آوان ده حدیثه او دما دگهیجه ور چمکیدن جه شهر زوره تی او درباسی وید به جیره دبیجن زاپی او دودومه حیات دگهیجه ناوبرا دوچیان یک بناوی برمایه و یه دنجی بناوی ساتید مایه حیا باجار سر من رای درباز دکه کیمکی درباز دکه و چمک بناوی زاپ تولید به جچیه تی و تولید به هر وها چمکیدن جچیه تی باشه جی دجلی جناوا باجیرا بغدادی را دهرکه بفی آوائی ابن جعفر دوماهیا چم حیا داویاوی و دبیجه درجاهیا دجلی جه چافکانیاوی و حیا داویاوی تین زمان او لگوری ویجی گیم زیده 8 میله. او دی درباره هرما ششم ده 26 لینه جه فرات دسپیکاوی جه چافکانی لولات رومانه جه چیاین پروچیس درتی و بر بروج آوای و دناوا ولات رومان ردچه و حیا دگه چیایکی دبیجن گو گشتی یک لی هیا و پاشه نیزی 405 میلان دچه و با آلی باشور و دزیوره و در باسی ولات اسلامی دبه یا دنالبرا سیرت ملتی و شمیشات دباجار حنزیت ردچه و بر بروج آوا و حیا دگهیجه باجار سیمیسات دنالبرا کلهین ویره و بر بروج آوا و حیا دگهیجه پرام من بجه و پاشه دزیوره و بر باشور و دچه و حیا دگهیجه بالیس باشه رقا و قاقیسیا در رح بیره در باز دبه و دچه حیاگو لدردورا برزکه که دزیوره جبر دنیوی ویده بفی آوائی و حیا داویا چمه فراته و هاشی روف دکه.
تەوی ئاگاهiyên erdîgarî تایبەتمەندیya pirtûka xirac û çêkerên nivîsê ew e گۆگەلek ئاگاهiyên dîrokî têdene û bi taybet jî destpêka belavbûna Islamê li welatê Kurdan û şer û pevçûnên cuda yên artêşên misilman li welatê Kurdan kirine. Kurd jî bi awayekî eşkere di gelek cîhan de bi bîr aniye û bi taybet jî dema li ser talan û vekirinên İslamî li herema Cizîr, Ermînya, Azerbaycan û Xozistanê li gorî lêkolîneran eşkere diyar dibe گۆگەلek ئاگاهی ji pirtûka Futuh Buldan ya Belazorî wergirtiye. Dibêje, hemû cizîr ji vekirinên Eyad bin Ghenem gotina xwe didomîne û li ser desteserkirina artêşên Îslamî li ser van herêman diaxive got ji wan Herran, Reha, Simîsat, Sirûc, Ras, Keyf, Erda Spî, Eynwerdê Serêkaniyê, Tilmozan, Qerqîsya, Amed, Meya Farqîn, Hesen Kevir Tosa, Nisêbîn, Tor Abidîn, Hesna Mardînê, Dara, Baqirdê, Bazbedî, Zozan, Erzîn, Bedlîs, Xelat, Xabûr û kelehên belav ên li ser Firatê ne. Ya balkê jî di nivîsa Qodama bin Cehfer de teqez dike got Eyad bin Ghenem Ereb ji hin herêman anîne û li wan daran bicî kirine weke çawa li beledkiriye got kesên Ereb li wir bicî kirin û paşê jî berê Xwedaya Reqayê. Qodama bin Cehfer di vê derbarê de wiha dibêje. Dema Umer bin Xettab Şam û Cezîrê daye Muawiye, Umer ferman da wî got Ereban bîne û li wan gundewarê ne cuda bicî bike. Benî Temîm li Rabiya bi navê wan ji Modêrê anîn û bicî kirin. Mazîhîn û Mêdbîr jî anîn got komektevlî hev ji Qeys û Esed û hinin dinin. Ev yek li tevahiya navçeyên Modêrê pêk anî û Rebîh jî li cihên wan bicî kirin. Her wiha li ser hin heremên din ên li Ermînyayê diaxive. Ermînya dabeşî çar beşan kir. Ermînya yekê û ya duyem û ya sêyem û ya çarem. Ji bo her yekê jî bajarên wê û sînorên rêveberiya wê hat diyar kirin. Her wiha di derbarê bûyerên dîrokî de ji dema gihiştina artêşên Îslamî diaxive got ketine nava gelek pevçûnan. Hin ji wan ji bo deshilatiyê gelekî xwînî bûn û ji wan bajarên diyar kirine jî Exlat, Şemşad, Arcîş, Bajnîs, Debîl, Cerzan yan jî Teflîs, Sîscan, Erran, Berdea, Derbend û gelekên din ji bajar û bajarokan. Hin heremên din eşkere dibêje goya Kurdan e. Ev yek dema artêşê Îslamî ber bi Azerbaycanê veçûne dibêje. Dema Mughîra bin Şu'be bin Kûfe bû waliyê wir ku ji aliyê Umer bin Xettab ve hatibû ergdar kirin li wilayeta Azerbaycanê pirtûka Huzeyfe bin Mean bi wî re bû. Dema li Nehawendê û yan jî li Beqibê bû dabûyê. Huzeyfe heya bi Erdebîlê çû ew jî bajarekî Azerbaycanê ye û merzbar hakimê wê li wir e. Paça heremê da wî ev merziban jî hin ji şerkerên Paçirwanê, Mîmniz, Zîr, Serat, Şîz, Meyanc û hinin din li derdorê kom bûn û çend rojan şerê musilmanan bi awayekî xurt kirin. Paşê jî mezirban li hevhatineke bi Huzeyfe re çêkir û li şûna xwediyên Azerbaycanê 800,000 dirhem ku giraniya wan jî heştin dan wî û nabe got kesekî bikuje an jî birevîne. Malê agir jî yanî perestegehên zeredeştiyan hil neweşîne û nêzî Kurdên Pîlascanê, Seblan û Satrodanê nebe. û nêzî xwediyên şîzê nebe û bi taybet jî dema reqs û tiştên din ê wan kêfxweş dikin kengî xwestin derxin. Piştî Mokan û Ceylan talan kir ew rûxandin û bidayîna paçê li hev hatin çêbû. Piştî wê Umer bin Xettab Huzeyfe ji Azerbaycanê rakir û li şûna wî Etbe bin Ferqed el-Selemî bikir walî. Wê demê ji aliyê Şehrezorê ve bi ser el-Selek veçû got ew jî bi navê Muawiye el-Eûdî tênasîn. Navçeyek li kora Azerbaycanê ye. Dema ket Erdebîlê dît got xwediyê wê li ser hevpeymanê ne. Newah li hember wî serî hildan û ew talan kirin, paçkom kirin û di wê demê de jî Amro bin Etebe bin Ferqed el-Zahid bi wî re bû.
هەروەها دەما ئارتێشا ئیسلامی هاتیە مووسڵێ کورجی ئامادە بوون. قوداما بن جعفر دوێ دەربارێدا وها دەبێژە عمر بن خەتاب عەتەبە بن فەرقەد di sala bîstan de kir walî. Xwediyên nînawa şerê wî kirin û keleha li Rojhilatê Eynweyê birin. Dijlê derbas kir û xwediyê keleha Rojava di encamê dayîna paş de li hev hatin çêkirin. Paşê jî merc û gundewarên wê Erda Behzîrî û Beezîrî, Heptûn, Hinabê, Meዕlê, Damîr û hemû warê Kurdan vekirin. Hat girê şehracê got ev gir bi navê Benî Herîn Salih Benî Ebad el Hemezanî tê nasîn got xwediyê hawirdora Mûsilê ye. Ev der bi giştî vekirin û musilman bi ser ketin. Hin kesên ji xwediyê Hîra di nava rêveberiya Mûsilê de got Ermiyê ji heremên Mûsilê ye. Ermiyê jî bajarekî kevne, Mecûsî dibêjin got Zeredeşt mirovên wan ji wir e. Sedeqa bin Elî bin Dînar mewla el Ezdeşêr wan kiriye û bi serketiye û wî bi birayên xwe ve keleha wê ava kirine û mirov lê niştecih bûne. Di derbarê ketina musilmanan ya Şehrezorê de jî wiha dibêje. Ezra bin Qeys hewl da got Şehrezorê veke, ew jî li şûna Umer waliyê Hilwanê ye. Nikarî ev yek pêk baniya. Etebe bin Ferqed piştî pevçûnekê vekir. Gotina xwe didomîne û dibêje: Meğîra bin Şe'be ehwaz a li wîlayeta Busrayê ve talan kir. Ev yek dema Etebe bin Ghezwan di dawiya sala 15 û destpêka sala 16 de dev jê berda pêk hat. Yerwaz Dehqan el Ehwaz bi wî re şer kir û paşê jî di encama dayîna pereyan de li hev hatin çêbû. Piştî wê hevpeyman betal kir. Abu Musa el-Eş'arî wir talan kir û çemê tirî bi zorê vekir û di sala 17 de xwe kir walî û hîna jî çem bi çem û herêm bi herêm vedike û biyanî jî li hember wî direvin. Heya got tevahiya erda wê xiste bin destê xwe ji bilî Sûsê, Tester, Menazir û Ramehirmûzê. Abu Musa ber bi Menazîr veçû. Derdora wê dor pêç kir, şerê wan gur bû, xelîfeyê wî Rebî'a bin Ziyad el-Harîsî ew dervekir û berê xwe da Sûsê, Rebî, Menazêr bi zorê vekir. Şerker kuştin, zarok û jin revandin û ji wê demê ve ew der bû menazêra biçûk û menazêra mezin û kete destê musilmanan. Abu Musa Sûsê dor pêş kir, heya got xwarin û vexwarin qediya ji birçîya re dimirin, ji ber wê ber bi emanê veçûn. Serokekî wan pirsî, got ji wan 8 kes bibin musilman, got bihêlin deriyê bajêr vebe û ra dest bibe. 8 kes diyar kirin û xwe ji nava wê hejmarê derxist. Kesê nêzî wan 8 kesan nebû û serê wî jî hat jêkirin. Şervanên din jî hatin kuştin û pereyên heyî birin. Jin û zarok jî revandin. Abu Musa bi gelê Ramhermezê re çêr rawestand. Rawestandina şer bi dawî bû. Abu Meryem el-Henefî şûcem wan û hevpeymanê di encambirina 8,000 dirheman de çêbû. Paşê jî bêbextî li wan hat kirin û bi zorê hat vekirin. Abu Musa di rojên xwe yên dawî de vekir. Abu Musa jî serqe wekî hevpeymana Ramhermez vekir bû. Paşê jî bêbextî li wan hatibû kirin. Harisê bin Bedir el-Ghêdanî tevî artêşeke mezin şand wir got veke û dema Abdullah bin Amir hate bi zorê ew dervekir. Abu Musa ber bi deste re xwezistana li bakurê Ehwazê veçû. Li hemberê jî hêza dijmin name ji Umer reşand û alîkariyê dixwaze. Umer jî peyamek ji Ummar bin Yasir reşand, ferman didê got ber bi wî ve biçe Kûfeyê û Mes'ûd bike xelîfe. Ammar û Cerîr bin Abdullah el-Cebelî ve meşiyan. Ammar jî li pey wan çû û heya dester hat û gelê testerê şerekî bihêz li hember wan kir û wan jî xwe sipartin heremezan û keleha wê got çavdariyeke wê jî heye û aramî xwest. Abu Musa ji bilî hukmê Umer ev yek nebejran, ji ber wê xwe daxist û kesê amana wan di kelehê denîne ew kuştin û heremezan bir cem Umer silav lê da û xwe li hemberê tewand.
ابو موسا بر بجندی سابوره و چو خودین ور آرامی خواستن و لحف هاتن چه بو گو کسک جوان نه کشتن و رواندن و جملکین وانجی تنه سلحان ببن. قفلك جخودين وي لكالابانية كومبون. أبو موسى جي ربيع بن زياد شاندور همو كشتن و كالابانية ذكر. هر وها سيبيان بهيزي ذكر بشتي سري راكرن. منجوف بن صور السدوسي ذكر. هرمين عبد الله بن عامي ذكر نجي الزيت و سنبيلن. خودين ويجي كافر بون. هن طوافين كردان لوان كومبون و إيزيجة بشتي شركي دجوار ذكرن. ابو موسى هرمين اهوازي ين حفته بدار زوري فتح كرن. فقوتناوي نتنيد درباري وان هرمان دبو ليبلي قلك هرمين دنجي هنا قناوي كرد بالكيش بو دبيجا سليمان بن ربيع الباهلي ضما عثمان بن عفان امر داوي قو بچعراني باجاري البيلقان ذكر قو صوزا باراستنا خوين مالو ملكين واندا والسروان فرسكر قو باچي بدني. پاشێژی سولێمان بەرزە هاتە و لەسەر چەمەکی بناوێ سەرسۆر کۆنڤەدان گۆدنا بەراواندا کێمی فەرسەخەکی هەیە خودیên ورê deriyên bajêr girtin. Sulêman birik bû û êrişê birên sergûndawarên godexlên wan komkirî bûn. Ji ber wê hevpeymana sulhê mîna beyleqanê bo wan re deyna. Deriyên xwe vekirin û Sulêman kete bajêr. Hespên wê meşiya û şehîn û mesqîwan û awêz û mesriyat û herhîlyat û tîpar vekirin. Ev herêm û herêmên dijî ên Eranê bûn. Daxwaza îslambûna Kurdên Pîlascanê li ser sînorê Ermînyayê kir. Şerê wî kirin, hinan ji wan qebûl kirin û hinan jî paş dan û hin jî hejmarên wan hindik bû îslam qebûl kirin. Pirtûkên kelebûra îslamî bigiştî û bi taybet jî yên geryanvanan û erdnîgarvanan xwedî taybetmendî û giringiyeke nivîsîna dîroka Kurdin. Her wiha pênaseya erdnîgariya welatê Kurdan û nexşekirina şûnwarên wê di dema got çavkaniyên Kurdî di wê demê de ji dîroka Kurd tunene û ji ber nebûna Kurdan û guhertina dîroka wan û zegelîkirina wê û berdana kînê li hember wan ku ji aliyê pergalê desthelate got li ser tundî û kuştinê hatine ava kirin û her hewl didan guhabûna dîrokî ya Kurdan pêk bînin û bi taybet jî li herêmê got bi hezarê salan lê jiyan dikirin û heya niha jî lê dijîn.